Nyuma ya nkucanio cia mweri umwe gatagati ka gavana Kawira Mwangaza wa Meru na MCA mabunge ya kaunti ino riu ndua ino ni ukitie mwerekera ungi muthenya wa umuthi. MCA mabunge ino ni mambiriritie rwaria rwa kweberia gavana gitini makiugaga naunite katiba na mwatho mangi nthiguruni. Kawira riu ari na ntuko 5 kuma igoro gukinyia mbere ya bunge ino kana gutuma wakiri wawe ore bunge ino nayo yanerete gikaro gia gwacania maoni akari. MC mama makori ya rwaria ruru ni rwa gwimbete kwithirwa rukethirwa magakurukia rwaria ruru rukethirwa wikirukira kini Senate na Kawira agatuika gavana wa mbere kwithirwa kingatwa gitini mieri 3 kuma kuyukia utongoria. Ni kumane na ontoyo nikio tuko umundi tugukurio tube maoni maku iguru ria nkucanio ino cia bunge na gavana iria riu yukitie mwerekera uyu. Maoni maku ni mariku iguru ria rwaria rwa bunge ya Meru rwa kwingata gavana Kawira gitini giki tunenkere maoni maku kiri 40188 ende mbere kiri ntso itukubanganiritie umundi. MCDMK kiogora kubira rwaria bunge ya Meru kweberia gitini gavana Kawira Mwangaza akiwaga naunite katiba na mwatho mangi. Gavana Kawira kwira ma-MC ma Meru akathi kibindi kiawe kia miaka 10 na rwaria ra kumuruta gitini rutikumumakia. Ontumuka irindia kubungwa kibungo kia miaka 15 ni koti ya maua nyuma ya kurenga mwene isunti sio ciari. Abishamaru wangirwa utungata Meru kugwatana na thirikari ya kaunti ino kuthiria nkucanio na thirikari kweberia igamba koti ya Abiru. Yombeta kwa Christine Wanjeru kanyani ka Maureen Kinyana monaniria wetu wa mathithio utukwa monde ni Maureen Kome tukiamberia ndua cia utongoria gatagati ka gavana wa kaunti ya Meru na MCA mabunge ya kaunti inu ni yukitie njira ingi nyuma ya riu MCA mama kwamberia rwaria rwa kweberia gavana Kawira gitini. Rwaria ruru ria rubiritwe ni mukanuki wa maria anini bungeni inu DMK kiogora ruriuga ati Kawira naunite katiba na mwatho mangi manthiguru ukurukira mitugo yawe akithoma rwaria ru DMK kiogora ureni wa MC wa Bogeta West na gwete gicunjikia 10 gicunjikia 75 kia magana mairi 35 magana mairi 36 obamwe na icunji cingi cia katiba iria gavana aunite gwa kagita ka mieri 3 ethiritwe ari obicini. Muthuri muri ukigatwa mberie na Nteto enu. Muthiro narua rwariro kwenda gutita gavana gitene rukinyite nene mbunge ya Meru batongeretwo ni MC wa Bogeta West no DMK kiogora akithoma rwario ruru 65. I, Honorable Dennis Kiora DMK, a duly elected member of the County Assembly of Meru representing Bogeta West under the Minority Chief Whip. Na tariritie maitie mwanya njira gavana wa Meru athithitie ario kuna sheria na kinya kunyariria atongirie bangi to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the governor of Meru County, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3, gross abuse of office, and 4, gross misconduct. Na giki nandi nikyo gitumi mbunge ya Meru ikonda gutita gavana Kawira gitini giki kia gavana nikiraba kono gwite mawatho jaja mbere bagugite ni kwandika ndugu ciawe kweja na ite atitingatirite watho gutana ngugine gutena mutaratara na kinya kuria gutia andu angi mwanya cia county ana nandi bagugite na thurire mwene murega baichu kanyene katikati bene ja patron wa Meru Youth Service na kinya ambassador masira atitingatirite njira ya Weru na uma njaure watho bukwendekithia nguruki gavana ethwana thurite Rufus Militija mwandiki mnene wa county ya Meru atikurukirite kimbunge ya Meru nguruki kuwa na thurite andu bathe kinyanyirite kujukia tona tobisi cia county atitingatirite mawatho ja waandikani kulingana na katiba. Evidence of the governor's gross misconduct and violation of Articles 10, 73 and 75 of the Constitution and gross violation of Sections 10(1) of the Public Appointments, County Assembly's Approval Act of 2018
is set in the videos saved as Annex 19 and Annex 20 in the flash disk presented here. Amana barandikite na ndate thingathirite watho ni munene Samaritan nyamwerekerio mibango ya mwanya Ernest Mutembei nyamwerekerio monitoring and evaluation kwina Henry Mzungu nyamwerekerio administration na Irari Sande nyamwerekerio waraniria kiri mitaratara iji yonthe atathingatira katiba kiri mbundi ya wandikani kana mbundi ya yuthi. Gavana Kawira nethirite na maitie kathumba na ndi akiandikanira barabarene ngerekana kuri ntariki 22 cia mweri jwa kenda. Gavana nandikire ngoki nine musemenano jwa mwingi Nterese Timau atethingatirite murumbe jwa mwingi. Evidence of the governor's gross misconduct, gross violation of articles 10, 47, 232, 234, 235 and 236 of the Constitution, and gross violation of sections 55, 59A, 59A, 60, 62, 63, 64 and 65 of the County Governments Act section 4 and 5 of the Fair Administrative Actions Act 2015 and sections 35, 43 and 45 of the Employment Act 2007. Ndariki kenda mweri jwa kenda na athurire akariba thoko kienine atethingatirite watho na kinyaera wanda admin na nya sub county admin kuandika egeri kianja musemanio ne jwa mwingi. Gavana Kawira atathingatirire watho bokoti na kubuta ritingo gi county ne atikuthingatira watho bubu na ugire mbere ya mwingi mitungu atethingatira mawatho ja koti iguru ria ritingo gi ba county barabarungikirwe ngugi. Declaring and swearing at a public at Mitongo that they would defy any court orders issued in favor of the county workers alluded to in subparagraph A. Maite jangi ni kunjira kugondokera na kwaga gutea tongere bangi ara mutongere baraka imbunge neje Minister Orimide Kalinturi Senator Kadhuri Murungi MCA Bonde abunge na tongere bakanisa ya Catholic amana bubu nandi mwingeju na kiume kimwe kuthabakireta mendekithia jao nikenda kugwata mbaru onto bubu. I beg now to lay before this assembly the notice of motion together with the flash drive containing all the evidence, Mr. Speaker. Arakulingana na MCO DMK Kiogora nduku ya Jumatatu baketho nyabagetera mwingi nikenda bajukia uge bwao anto bameru ibakurua bakinye assembly emero aja nduku ya Jumatatu tariki 28 kuma thaijerisha rukire mwanka thaa mugwanja bayajane maoni jao kiri public participation na ninge nkuboria kinyabo bombe kuthoma motion era bero imbiere ndene kende nyabakija betho baita alishete kwariria mantu jara yekireo kuboria mtu akomba kuandika memorandum mwe kende nyo deposit yake totikwa tuthoma kana komba umetuma kire email ewe ejani au ekomba ukwike ni mantu na kuize ni mantu ekire ku process emotion ire mbere ya assembly emeru na kugwa ndugu Jumaine kimatwetete ndiro Kawira Mwangaza aketho agikinya kimbungeji kala gutuma mawakili bawe nikenda bamutetera ko mugwanja si expire ndo ile expire Jumaine. Gavana no akeja guitetera mbere mbunge eja wengwa kaneje na atume mawakili bawe bariria mantu jaria tukuga icio serire unite no atumenya mukurowe antu kwa Jumatano kiumia twitite ndio baketho bakiarithia rwari ruru na kuringa kura ketho betho bakimwinga ka ketho akionoka kwa Jumatano ne mbunge kaja andiri muswanda joria ikariria motion yeu nethero ekiringa kura ukorokia kana kugwithia kuringana na maoni jara wananchi baketho baitete mande kuringana na mswanda juu urajo kalina kuringana nyano ranga bana kethero iteterete na komba usoke biolia bibi nene bila biumenia na motion bati tukona meya jalali na joja maingi kwa kuruka county amenya kuna kadhita atise wakande ya ingaba nkiripotera Weru TV mbetabuthuri murioki. Kagitanio kau nawe Gavana Kawira Mwangaza na cokeretie MCA mama na kuga ati atukumakuaniro wari ya ruru wakiaria wandini ya Bogeta West ya DMK Kiogora oyo uri wabirete wari ya kumwoberia gitini. Kawira ariuga we ari na wetikio akatha na kibindi kia miaka 10 na ati wari ya ruru rutukumuinainia. Kawira nkuruki na ugite ati ona ethiro MCA uyu wa Bogeta West na kuruwa nawe utimurigiria kurutira akari mama wira mutugi kare na gutariria ngaina to dharimete na kiewa kinene. Your Excellency, be assured that Antobamero ibakwendete, that your Deputy Governor supports and is praying for you. Nikenda utegate focus. Antobabo West nata tukwira ngavana wetu olelia yara ya kuendelea kanete na mbere kusavu Antobamero.
miario ya munini wa ngavana Mutumanto Ithinkia akiuria ngavana wa Meru Kawira Mwangaza akaija gutira ratega na nyuma no indi akimuriete na mbere kuritira Mumeru ngugini untu ni bamwigikite bobo ijite na rwa nyuma ya MC wa Bogeta West DMK kiogora gwikia na gukinya muswanda jokweberia Kawira gitene kirembunge ya Meru nawe Kawira agikinya wandini ya DMK nturene ya Murungurune na ndi mwana onje no mbere gwita kuga Kawira umegitine ndori babu bwa mutarire kwenga Kawira kai kumenya uria aja gutika buroiria aibweri gwikirwa ibo kona kwebua kagita kara twinako tiga siasa kagita kara twinako tiga kwenjanira marinya kagita kara twinako iga gukiria kana Kameru na kuleta maendeleo ndene Meru turi amwe neu ngugire bwa mpere kwa una ntetira rui mantu raja kuendelea ende ndo bwira mantu jara bena jo ije otheri twebaringa thate bila kuruki Kawira akiariria muswanda jojo jwikirwe mbunge ya Meru na ugite gute mutongeria kana muntu agachwa akiugo to kamwinenia na ngugi yawe ya gukaria Meru ni yakarita na Kawira mami wenu temugua gutwika kure antu bomba gwita kuthoma turatasi county assembly bagogania to abachwa utoga abachwa batu tugashwa mashinani ngwire tubwiri kurita tukugwatanira kwa mami wenu arongio una karitie Meru jeri areriko na kau kabati ntekinyuka wambere nkario tongo bo Meru na nkabo karia na ntitaga na metho abesi babesa bire bia kana Kameru ntitaga na metho mikore kumbatia bire kwenda kujukia kenda bagerie kuinenya Kawira nkarunga majamwe kuro Meru nkaria kana Kameru ndi mami kana Kameru gutiko makanyituma bire bomba kwetha bokigagua ndi ndo bwira kaba bangite gutiraria kumara gwakwa na kurita ngugi ende mbugete ora ndaugire mathaija ire obicine Meru mathaja nana ni nau mashinani kiri ugambi bo Kawira na ugite kaunti ya Meru niwe kakionereria kiri kaunti ingi aja kiri mongo jwa Kenya kiri mirandi ya witi na mbere wa mwana kuthingatira sheria kana mawatho kiri wathani boe bure kugabugeta mianka 10 na ndienda kubwira kethira kuri thirikari ingi igategerwa no rende yambirite gutegerwa jora ndabwirire Meru County thirikari ya governor ni mama maana itasimama imara na tugaita ngugura kubwirite jo mugaka twenyo kinyanga miake ku tugitaira kana Kameru ngugi ndabwirire ndiguru ikauma o message cithome Meru uragu kuendelea that is in terms of policy making na development mantu jarabu kuona ja policy ijoja kuleta thina nyingi niki ku sheria ni therwerio kirimantu jonde kinyambesa ile omba kuigwa antu bagetetera banenkerwe babange shiemi ukone yao kwena sheria na kethira sheria wete twera kuthingatirwa Kawira mbejete kuritana ndiguru nebwiri kuthingatirwa miario ije aritete ndira kuyete kurugura njuku chagweka ikwache na nyumba ya mushemanio wa mwana kwa mukirento kathomba bya gwitithori mibobo ikwache na mbere jura ni murandi jwa kopia ikigwatana na thirikari ya kaunti ya Meru na nkurukia kiaria mwerekere wa mubango jo na ugite jugeta na mbere kwa mianka irejite. On this meaningful moment when the joint training lab of the Murungunune Potato Model Village for the Meru Model Village project and potato storage facility for high quality seed storage were completed. Even though our Korea program for Model Village will be over, I will be continuous support for this village Model Village program
2 more years. Kuma Morongorone wandine ya Bogeta West gicigo mbunge gya Southiment nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare. Tuko ya kurugoria manifesto yawe mwishoni wa mweri wa kathatu mwaka uyu gavana Kawira Mwangaza na nere akarwira gitekia ogavana ari muruiri kiumbe untu uyu bamwe na ugutonekire gukenerwa ni uria wari mugeni wa gitio indinu Justin Muturi indi akuruta ntumiri yawe Muturi ari speaker wa bunge nene na uririe Mwangaza gutigira ena MCA makwigana rutere rwawe nikenda kwebana na ndwari cia kweberwa gitini untu uyu bamwe na ugu ona nyuma ya Kawira Mwangaza kuringirwa kura na gukuruka ni bugwite na kinyagia kutuika njogu ya kirithia ni mataro mama majebi Muturi ma indi inu maria magwikarikatha ino ugubaria bunge ya county inu yamberetie rwari ro kumweberia yitini tabutu kwero wakire rugono ruru ria rubangani tuwe ni Ndula wa Gichunge. Bunge ya kaunti ya Meru muthenya Januari na yambiritie mutaratara jwa kweberia gavana Kawira Mwangaza gitine meri 3 wa kinyuma yawe kunywa muma. Mbere ya mantu ja jonthe ni kwithirite na bionaniria mwanya biria gavana Kawira ugitie mwanka gwa kinyaja. Kawira kukulugete kya gavana tika kuluga kwa Murungu. Ntuku inka ya kinyuma ya gavana ni mama taburi acietaga musiasa na muteteri wa Kyoto Mike Makarina na atumire kanukia kiri gavana ojo. Na twanjiraniria wote ritangwe no tuichie twanjia kumobilize inthe lakini onto gavana kira itu Murungu kwa buruta ngwe katukweka anya tone no githio gathirie 5 atukweka anya tone gathirie 2 atukweka anya tone githio gathirie ijumwe no ntubura ndona oganjiririo tumba na uri ntogoro we gavana maisha gato ina Meru na Meru ino to ciareri na to ina into Meru. Mbere ya miarieji ya Makarina ntuku ya kuruguria manifesto yawe Attorney General Justin Muturi kagita kawari speaker wa bunge nene na atumire kanukia kiri gavana Mwangaza. Siku ya kwanza impeachment. Kama sijapata hiki impeachment. Kama sijapata kile sasa kama mheshimiwa mama atakuwa kila siku akiamka ni impeachment threats. Na niyo ntukimero kiugaga mbitiri jaga matuja taigwa Kawira kirigi karogike na tumiriria karwira gitikio gavana ari mururi kiumbe no eji Muturi na muikete kanywa kamataro ontuburia Kawira atathingatererie. Governor lazima awe na MCAs wa kutosha. Na MCAs, as you know, if everybody is independent, you run the risk. You know, we don't want to put my friend Kawira Mwangaza kwa ofisi, alafu wale MCAs ambao wako kule wamemzingira, wote they belong to different places. Hawatampatia nafasi ya kuwatumikia. Nyuma ya guchinda gitigi kintariki 10 mweri Januari na gutuika gavana wa mbere mwekuru Meru, gavana Mwangaza na ugirie kumbikana gwa kwebirwa gitine na gukarata muntu kwiroreria gikuo kiawe wengwa. Yes, it is safe kuwa kwa parties, lakini the disadvantages outweigh the advantages. Wale wamesumbuliwa na impeachment ni governors ambao wako kwa strong political parties na wengine wameenda nyumbani. Manto ya impeachment ni it's a process, it's a legal process. You don't just wake up in the morning odhoro dhiobo governor mu impeach. Impeachment ya if there is an illegality kire manto ya kuritango gendene ya county kana kire okethro te kuthiata the rule of law okethro te kuthiata sheria maybe misappropriated the public funds kana misuse of the office kana any other illegality manto yara yonde ya kurewa sheria ne nao impeachment ye yaira ende kuga ate oka impeach Governor Kawira nonto maybe she's an independent candidate bo no rongo I propaganda tu yetherete getumairwa kire barabe yetherete bagiskea muno supporters ba her excellency lakini manto yu yara korokere thai nengoge
ningugi. Muthenya janarua uroria bobo Justin Muturi Nandi niteka bukinyanirite na aria bunge ya county ya Meru gukurukira MCA wa Bogeta West DMK Kiogora akinyitirwo ariero kwebiria governor Kawira bungeni. Take notice that under the provisions of standing order number 65, I, Honorable Dennis Kiora DMK, a duly elected member of the County Assembly of Meru representing Abogeta West 1 and the Minority Chief Whip, propose to move a motion attached here to the County Assembly of Meru. Mateta jawe DMK orio thuri na kiama kia bas na niwe mukanukia wa baria bakai bungeni eu ariuga Governor Kawira na unite mawatho jotongeria jagi katiba na jama watho ja county. Speaker, I beg with the support of honorable members of the County Assembly of Meru, whose names and signatures are indicated in Annex 1 here to move a motion for the impeachment of Honorable Kawira Mwangaza, the Governor of Meru County, for 1, gross violation of the Constitution of Kenya 2010, gross violation of national and county laws, 3, gross abuse of office, and 4, gross misconduct. Medho ja Kenya Bonde Nandi bakethro bategete bunge ya county jina Senate baria nibo batigiri kibaruga gikyo wona MCA bare kaniana rwariero Governor Kawira gakinywa mbere ya Senate na aria akendeka gwitetera Governor enda sito na governor kethro rwariero rugakurukwa ni MCA na maseneta Governor Kawira kethro na kanyaga gwitetera kotini kuregana na mateta ja na koti yare makumono kiagatuika Governor wa Bathatu nyuma yoria wari wa Nairobi Mike Muvisonko na wa Kiambu Fernand Waitito kweberu itene ni bunge. Nkiripotera Nteto cha Weru TV ni Okambita Dorcas Wakaria. Atwethero tuna kanyaga kuno kabanini utikathinwa ko ningucoka na Nteto nkuruki. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ra turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. I get asked this question a lot, like, what is your motivation? And for me is, I don't want poverty. I'm an entrepreneur for work. I'm also a fashion designer, and I think my taste is amazing. I am a mental health advocate, and I'm a dog mom, and I'm an auntie. Marriage, no care. You're being treated so badly, but then you have cash in your account. She says dating the governor, who I will not mention. I think you should. Betty, stop. We should be able to sit down. We are and sat down stop. right now. Everyone feels like they're right. It's just not going anywhere. Who's heads, who's tails? Heads. I'm always heads. Nande kampuni ya Tulivu Gardens Limited irendagia Tulivu Water nande bakoreterete mwagojo Tulivu Mango Juice, Tulivu Apple Juice na Tulivu Tropical Juice. Ne juice ina na shama enthongi mono na ni kuonekana ndukene cionthe na magulija kumenyera mukojo waku. Tulivu Juice, goodness in every sip. You want star power? Little, big, and superstars? Record-breaking champions. The heartbeat of love. The glitz. The glam. VIP style. We have it all. Connecting you to what you love. You got that right. Make your home the capital of stars. Subscribe now to the Aerial Classic Bouquet at only 899 shillings for over 75 channels. Or Dish Smart Bouquet at only 999 shillings for over 164 channels per month. Maximum entertainment at a happy price with Star Times. Star Times. Enjoy digital life.
minyoo yote itakwisha. Ukinipea tu kuku mbili, nyanya yako itarudi sawa. Nataka uniuzie kuku 2 kubwa, nipelekee mganga wa shamba. Mganga wa shamba ameniambia ako na suluhu ya shida ya mimea yangu. Alikuwa pale. Usidanganywe na hawa wakora wa kijijini. Hii shida inatatuliwa mara moja na dawa inayoitwa Coragen. Apply Coragen from Elgon, Kenya. Immediately your tomatoes and maize start forming to avoid worms. This is the surest way of getting healthy yields. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpwe ya Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Reino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Reino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokera namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Reino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Orenge inkugwate ogeni tukithii na mbere na nteto cietu. Minister wa ukaria wa ndani na mibango ya thirikari tawe Profesa Kithure Kindiki na kinyite ntere cia kinisa wa ndini ya mwathi kiri ndiunga yawe ya mbere kaunti ya Meru ni kuma kuyukia gitigi na Kindiki ariuga ntere ino iri ore ariungite ntere ino ore kwithiritu kwina mekarika mambithukiro cia maitha na ng'ombe na arethi na mumakirethagia migundani ya antu. Ndiunga ino ya Kindiki cite ntuku iria athuganirwa mairi mawamba wa bikibiki magwatitwe ntere ino cia egembe na kubebua mwanka gukua tabutu kwirwa ni Nicholas Chabari. Amba barabara bakuya ng'ombe kana amba barabara bakuya bikibiki baseri ngwe ya kuruta nontu polisi ito banenkerete watho bwa kuthirania na amba na gutierwa aria tukariria na amba. Inu ne ontomo Profesa Kithure Kindiki ura ni minister wa mantu meyokaria abwandeni bwanthiguru akuri ni ontere echa kinisa igita ria kinyukire kampeni ya GSU ya kinisa na kuga ati mantu mama ithirito makithangiki antu makonene na gwagagia bokaria mario kinya wamba bobikibiki akinya wamba abwandethia bora kube kuthira nonto thirikari ya Daktari William Ruto etikwenda amba batawala nthiguru ya Kenya. Tietera mitaratara imiraja ya kwaria namba aroka watwa asikari enerudha rwa gukaria mwananchi na ukaria into bya mwananchi na bikibiki ni into bya mwananchi kinya ngoko kinya ng'ambe kinya bikibiki na mbori na baraba kaiya ng'ombe. Mheshimiwa Rais augite tuthingatana nabo na tubaruthe buramba baruthagwa na officer betu ba polisi bena rutha rwa kuthiria amba gutai kyo bakwariria nabo gutirwa aria na mwamba abati kuthirwa na silaha akaumo komori niri twekere antu nikenda antu batiyukia sheria jare ne choyo ntoro bayukirie mutuati no ntobake okinyau nikabo thirikari atugethe kuthira inya na kinya bole twarou kabo etera ile shida kubwa. We have been having very lenient legal process. Wanashikwa wanapelekwa the next day wanatoka na 10,000 fine wanapatiwa kazi bero alafu wanaingia wameambia nyinyi tumerudi na unajua wakirudi sasa itakuwa vingumu kukaa kwa watu no ngebo kuendaua kwa Daktari Samuel Ruto aina information no ndo professor ariko
kethiare thirikari riari ko ni thirikari kurita authority na njira ya kurikithia amantu omegie uraithiria abokaria tukongera askari tukongera police reservice bara twina bonde ya area ero ya Egembe tukongera nikenda baumba ukava kinya area ya Tigania West Tigania East na kwina thina tain nitukwenda kuongera bangi 200 nikenda baumba gututetheria na itukwenda uchokeria nkatho akua ngari cia borithi kayanwa na twininya police station yetu akiolo. It is not in operation, a full incapacitated police station. Wachoka na tukadi kenda tuona utweta tukubithi kurukia ugu natumite mukana kiri barara na boba kurethia amenda yantu akiuga utie murethia batiri kwithirwa akiuma Ntere cha county chingi na kuya kuthangikia arethi Ntere ino cia Gembe utubabu ithire tobukithina mbe na kuthangikia muno arimi ibaba kuri mandwanda tutikwenda anto batumira kibara na batumira silaha kunyamaria raia na kubathinia bakirithagia mindani yao kogu antu bonde barabara guku bataumite ntura ino cia Egembe barabara na kamera ikuraurire bayuke kamera bacoke kwao na tutikwenda kamera na ng'ombe ciumite kuraya nontu thina ira yetu twine guku irijaniria na arithi baba kuma kuraya na riu ringi bakacoka guku muntu atibati kurethia no angaena contract ira bandikanirite na mwene munda amunenkera guntu wa kurethia mantu an kamera na arithi bara baguchukumburana nariko ibo kumyitu era baitara siasa ungiake akweya mutongeria butirima na ibera bantu kinyongiake ya batirethia na professor kwa baeta bakarithia kuma kinisa Gembe North Betan Class Chabari Tutoni shingi muntu mukamo wa kuma ntorani ya Kerendara Egembe Central na twire twe kibungo kia miaka 15 ni nchere ya maua nyuma ya kugwatikana na mabiti ya makurenga mwene isunti ciawe cia uciari koti bungite muntu muka uyu na mabiti ya makwenda kuraga bari ya mukuru wawe uri arari kotini indi inu ya wamuri uyu augite ati muntu buka uyu atwire kumusumbura na nkinyagia kumubura Dennis Mugendi na ciotariria Esta kanario ngina wana batano watwiri tukibungo kia mianka 15 ni koti ya maua mbere ya mugambithania Tito Gisora nyuma yawe kugwatikana na maiti aja kugeria kuraga tajo na gisonko attempted murder aria meri mikai ithiri yagitire mukuru wa wisunse bia we bia uciari nture ni akirindara ntunene Gembe no itwa nandi mukuru na nja bakuga akie kuonekana kona kino ntu thirikari kwara nende tantu baye uto kwari noga mukara tata bitina tu na gora ta bitina dira ambiyo mpamia mami utaketa sio tuko ira riu antamangere na ambodire mantatu na tukuirwa muno twi family kuringana na Nteto mandamu wethetie tika ciabui na tukuirwa ikoti muno ya mbaruri kuitwa aikubungwa miaka 15 no we bari nwe nyumba riu amwetha cio na kana ke kanini ko kagaturire nyumba na kauwa mbu tukuthakenda antu batura nturene pe ya mena muingilite inya nyumba na mukundi inya sumu na aumba aikwamba mukundi sumu no mutemanga ila mulitase muisha siri kanario aregeti kwaliria Nteto imbere ikwansera mukuru ari athira ni maingi na nigisamariro ni akurukirite kirimwe kuru wawe na rira arume bangi bagakira bakirera iranjoka rukune antu ya masoya ali bakua nini ugokoregete na nini komwaki cia cia mwakuna mukuru na tomba kwa muntu bogada bogaria miaka o 27 na tota kulia ntoro mo githoto mwaya akari nabo batati wa nyuma gukujira Nteto iji gukimenyekana gatirio ikarikare ya mbere arume kugitwa isunze bia uciari ni kurubao Ntere ne iji cia Igembe itara mbere na mumizete ntuku karibu ntuku 3 iu niyo yari 3 kumumisa lakini ningi we na musamaira thirikari kuita bure batirite nontu mamora kubungwa na mukuru wake no atayukiria atua yo morwa nontu akija kuyukia atua yo morwa mantu yatikithe abui nkara mukuru asante sana nontu bakuthia ta sheria na wita na njirere batere
ende mwakura bungi miaka 15 au seria yakaona naneo ndirwa muntu nyaga thoru mukoro gena bati kweta kinya kwa thuri kweta hanisene kweta kuruba kanicha bare mabwa itagira asia te bati gutonga ntu ati bati utonga mwekuru kwa rio uma atathirie boya akithukia mukuru SM ya siri na ninkwenda kuwa nuntu bwino ru sana nuntu nithe wana bawe na nabendete na inyawe musiari wana bawe batu turi antu akana na antu arume kinya arume nya batu ibatuthulumu sana na kuria batu tesete na kinya thingi utoro nya batu kuo ntu bambe bekia kuwa ikuwa antu parie misiyo bena wendo na bakiwata naira na baibo bare manwa mtu atia mtu ngena there ko wikubia kurana twitiana beto bongwa biteko bua ndau akana arume uni iba watanire heshima na weta mtu worongi. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya Maua, mushini ya Maua, kaunti ya Meru. Tithoni ciingi atongoria mangwataniro cia mabisha mautungata wa mwiri muthenya wa umuthi ni maruthite gikaro na njuri ya gavana Kawira Mwangaza kugeria gucokaniria ndugu ya ntere inocio ciiri oni nyuma ya mabisha mama utungata kureta mateta igururia abisha munene wa Rwang'iruru makiugaga ati kumathikiria na ne kumania na gikaro giki thirikari ya county nitikirite kweberia igambare abiro koti ria kuregana na wamuri wa koti bwa kureba rigitani mama mishara iria arungamitwe ni thirikari ndiru na kuga nkinyagete mu mabirite koti muthiri Murioki na Nteto eno mekoti kwethekitite ati aligitani ndene kaunti ya Meru metho bakirwa mbeca cio cia mwaka muthiru mweri jwa mbere jwa 2 na jwa 3 iria batari na nai muthenya jwa goro igamba riri ndonekana icoketwe ki court of appeal na nai muthenya narua atongire bakiama kia aligitani batongeretwe ni aejanikirira bangavana wa Meru ibombete ukaranthi na kurikania ati igamba riri rithigitaitwo ana nyume kimwe kimwe baketha baikaranthi na kumenyera bakaria mbeca ciao kou itugwitikaniria na koti uri raugire yauga ikare antu bagwite kurwa michara na inkwenda obwira gavana wetu na raugire nyaketheri kurare akisi ire kwina intention ya ku file appeal lakini intention yeu ni ere withdrawn wakili ro andikite mandu jo na andikire solicitor general wetu Director of Solicitor County nerwa atigana na mantu jagwa appeal case yu nontu thirikari eji ikare ambecha chionde chia nurses next week kana kiume kiki jete tuketha tukiarairwa into kwire ko ikarewa kenda workers tumba ku pass this information kana tweja kubelesa mantu jaria kogu itukwa ibwega jonto kugo kale ya mochala in demonstration ya goodwill kana kuona ni ndi ubwega kenda workers beto bomba kulitango gebe motivated at their work station koika tukibubwega no ntubathirikari je na muno obisiji igotonye karaka itwakara mwaka tutona ofisa wa thirikari twatu bona TV lakini thai turita twakarante tukaria amna bubu bagwite gambariri ndiachoketwe na ndu bakorotera bakagone antu bamwe barabara bathingatio gavana rorario na jonto gavana wetu na tonyera wathanine na ra promise michare wikariwa but unfortunately kwe muntu wa kirio mwe urio gambaira kiraito urajukiria baruga ama toka kotini gweta gwa appeal judgment yeu but na rueje tuguchemania na judgment yeu kwa notice of appeal yeu kwa withdrawn na tukwenda gwashua alitubango ibonthe bashibitari mbeche ira chie pending chia mieri ire thatu in the next 1 week ukethwa kwina commitment gukaranthi guru kenda tumbi kwithwa tukimenya uria mbeche ire ikariwa antu betu bara batesekete kagita karaga kiraito kenda bomba ikuona mishare eu ona ndi yomba kubatethia amna bobu moroto jwao ni kuonekana ibakoni na madaktari jaja na kuthwa bakibaingiria mono mandu jeginya kwitithwa nkathi kwina daktari ukarite miaka 10 atona promotion ore akarire ari atonyere ari kuma skuru atona promotion nyemo kubo bakarite miaka 8 na yeu gwita ki muntu mu ireta kuma ki nurses kuma ki daktari bara baiku kuma ki antu bara baita ki lab kuma ki pharmacist antu bonde bena dina yeu taiji mipango kabambe ni ambiritie mara moja kwithirwa ati tukubangania ura daktari bonde baka promoted bagaitia nkathi ura nurses bagaitia nkathi
ore clinic officers bagaitia nkathi amna bubu buga baketha bakorotera cibitari rito juritwe muno bakorotera cibitari anterenya ciegembe mantu jange tomba ikwariria iwodira cionthe cia mail cia rutere rwa Nyambene ire itathiririo gwakwa ni kwambiria gwakwa kenda antu bonthe banyambene arume bara batirona wa gwita cibitari bombe kwithirwa bena antu nandi kwa gwita cibitari antu bara bamuthara batiromba kuona antu kwa gwita cibitari bethirwa nandi bakumbi kuona mantu antu kwa gwita cibitari thirikari ngavana Kawira Mwangaza ikethurwa gitango na madaktari na kwithwa bakibonjoria mobatu jao tuelesete mantu ya yonde na bakona the impact that ekwithira ene okay working culture kana ke motivation ne workers Kourwe muno ngavana akariria mantu yau nkiripotera Weru TV bitamuthuri Muriuki MCMA North ni momirĩtie na kũmeneria ndiunga cia gavana Kawira Mwangaza cia ikaro cia mungi iria aruthĩte gĩcigo kĩu igoro makiugaga nĩ cia gĩsiasa na nĩ gĩũtate na watho. MCMA kũrũki nĩ maũrĩtie gavana Kawira gũtiga ũguoya na kũreta rwaria rwa mathabu ma mbungeri makiugaga mwanka rĩu matukũmenya nĩ wĩra ũrĩkũ Kawira Mwangaza abangĩrĩte Ameru Kagitani Okau akarima Mbũri na Tigania nĩ marutĩte mĩario yao mwanya igũrũ rĩa rwaria rwa kweberia gavana uyu ruria rukinyitwe bunge muthenya ũmũthĩ Mawĩra Kĩrĩgia nacio tarĩria Kithiũrũrĩ kĩa ũritingũ gatagatĩ ka MCS ba mbunge ya kaunti ya Meru na gavana Kawira Mwangaza no gĩtĩte na mbere kwara montu gwĩkauma na arĩa mũthenya na MCS ba gĩcigo bunge kĩa North bekĩte gĩkaru na kwarũkĩra gavana Kawira Mwangaza bakiuga mwangĩra na ndi atabaretera supplementary budget kũrega kũrugũra thoko ya mũgutano o hamwe na kũthithia mĩceme na public participation NJERU atĩ ũthingatĩra katiba tekeria Meru ya thikate ira wekĩte ara mũrangone Revenue Board o bati kwa staff wa Meru County eshima ira babateti anto bathomite janda kaira wekite murangone ara waboja na ro kuboja ukeza kwera mtu uthomete athoma masters ena degree ciawe no kweja kumwekera mtu na aragaita Kawira Mwangaza tu heshima otherwise batu inyare okinyite thaa hii tunogiyogwa na tutekwandenya heshima yaku no ndo inyoka uga koinope ukana rigirite gavana wetu aturetera supplementary budget kenda na ritu ya assembly tumukurukiria budget yu twithwa twina projects cia wira kwendi kuthithiria antu ba Meru lakini mwanka thaa hii gavana wetu ataturetera supplementary budget tumenyimbio abangite othithia mwanka thaa hii utebio tuije biria gavana wetu agatwira athithia ndakuria Kawira Mwangaza kiuria kimwake nonto yoni ndikithe matwira kuthithia na imbarate matwira gwitakithia na mbeca ragwita itumaira o wondi etumira milioni 10 na wondi ebati kwithira ina 100 million ingi shotiga 90 okay wondi ina agaikia kaka choka kaire kuthithia public participation kamiti ira akugora kaja na basari ni kulingana na act basari announcement act 2016 ilikuwa kwithwa kwena kamiti ke ward level na kamiti ira chaired ka patron no kamiti ya MCA na ndi governor ya ka patron no kamiti ya basari ati kumenya ore chietaitite na ward cheto chonde cha movement batu to kamshe mantu jau na utuomba kuja kuga mantu jera abangite wengo mwene na thine thoko ya makutano itukuromba gavana wetu atwire gitumi thoko ire tirigurimbi na atwira thoko ire inera andu ntu thoko ire akawa World Bank antu baba kwenderia ara bakurirwa au marire avunja sheria act 2016 financial act au gantu bakara mbecha past 4 ugoro na ro turendi kugathira gavana tirivais ntamo uo ugire tatu geta Meru tuwira antu bonda baria ugoti na ruju tatu tukamikishwa antu betu botonya thoko ya makutano no ntu be na rate it is their rate batonye kuna benderio thoko ete akiesho yaki antu bamitumira na thoro te dorugurite mbe ruju tatu tukakurugurirayo gukari uyu akari batigane na babore ne basumirite na kwarire musonda jora jo gwiketwe mbunge na kaunti ya Meru jo kwebere gavana obisine babore nabo bakiarukira MCS gicigone kiu ni kumeneria micemano ya gavana bakiwa bateri yento kira baugite ni urongo botheri butena musingi kinyanini na MCS bauga bakwaeria karire ndu baitumi biao kari wa Meru County awa MCS bawatanire na awa gavana uratuthurite na njira ya kwendera romba ya kwanne ndi representative wa Nkomo tafadhali mami on behalf ma MCA bonthe ba Meru nzima ndi one of them barabari in competition ndiendete ndwa na Biblia nditutanite
mkithari mwiki ura chwathiri no ntunwe thiri akaona itukumia batu turi ananchi itukwenda ngui ikirutika as early as possible. Na ngavana athiurukite akijukaia maoni kiri antu na ndi MCA beto babure bo batano barare aja bakiuga maoni jaria jati valid bakiuga ira te public participation na ndi MCA beto babure bo bena gacona inkwenda mubure wonde na ari amenye mtu number 1 uro kwenda kugwithia thirikari ya mama MCA beto bakuma bure constituency baraugire mbasari milioni 10 berwe kaja no ichibu MCA tigeni kwa area Meru tiga kwa area mo Meru chege necha kenda bu impeach excellency mu impeach ani tone ne ubo kwenda impeach ani bokaina assembly au bokaina ende gutega akorokete koroka nyakathita ankwenda obwire te koroka kathita ore akaretwe imorungu baraya nire ntuko mugwanja na tukinya tukaja na ntuko cietu rire bakambiria kuimpeach ngabana na tukaja na ntuko cietu na twambire kuba impeach no ntu rire ni barambire kuimpeach ngabana kinya batwe tukaba ntuko cietu twambire kuba impeach na ndimwe ni kanya MCS betu tutwatu bwerencha tekeni bwe mama kanya atwathe miaka 5 na atwathabaga tukamukurukinya miaka ingi tumukurukie 10 mbia tumabuge ambere kwambiria kugera maiga mbere bwetera mwakuru atwitanguge cokerenia antore timia cokere njeru indigarira monda igwa DMK akiorwa ibira bitomete aikia motion jo impeachment ndene county assembly of Meru amberia kwaria kioto kankwera mutana tukwene mono Nki reportera Weru TV kuma tauni ya Kiru kisona kebore mbeta mawera kerigia Tutoni shingi ya kurumanjori ncheke nimeumiretie na gushokeria nkatho thirikari ya Daktari William Ruto ne gutiga kuthingata uria urari mutongoria wa Rwangi rwa Nditango George Kinoti boboshete ntuko inini nyuma ya ntumiri ya munini wa Rais Rigathi Gachagua atimoni matiganite na Kinoti na kumuria ni athina mbere na wira ciawe akuruma mariuga mari na gikeno kumenya riu mutana wawa tena magamba mamuthingatite nyuma ya kumagaruka Rwangi ni ruru Kevin Kimathi na Nteto. Naweza waambia asante kwa kitu moja tu, kusamea mtoto yetu Kinoti akakuwa free, anaweza kunywa maji kwa serikali yenu. Asante Bwana Deputy President, kusamea Kinoti. Sasa inaweza kupanguzia kiatu, nimefurahi sana. Wacha nikwambie ndugu yangu, sisi hatuna haja ya kufuata mtu yeyote. William Ruto na mimi na sisi sote ni Wakristo. Watu walikuwa nafikiria vile walitupiga wakatuhangaisha, tutahangaisha mtu. Hakuna, sisi tumesamea kila mtu, tumerudi kwa kazi. Kwa hivyo wewe urelax, ukipata huyo jamaa mwambie relax, ajiunge na kazi ya kanisa. Kazi ni mingi, kulima, nini, kutunga ng'ombe, there's no problem. Nyuma ya miario ya munini wa Rais Ruante ciachuka Rigathi Gachagua koni uria urari munene wa maabisa ba ukariaba usunkuni na uthunthũria George Kinoti thirikari nenthiru ya Rais Kenyatta kiutatana bwa ukanyumene bai mumeneri na kiraba wandi utumerwa kisiasa irutererwa thirikari oyu nthiru riu akuruba kanjwa juri ncheke ario mwandiki wa munene Josephat Murangiri baiturite kiri ucokia nkatho cia mwanya thirikari ya Daktari William Ruto ni ontuburuba kuritampa thoiji kire atongoria baraba mwe bare thirikari ni oyu nthiru amefanya mzuri sana, kwa maana wakati serikali ya William Ruto akiwa naibu rais na Uhuru akiwa rais ilipotoka mamlakani, watu ambao walikuwa walikuwa napigana na maofu ama insecurity in the country, walionekana kama walitumia mamlaka yao vibaya sana na wakaanza kusukumwa. Ikawa ile kikosi ilikuwa inaongozwa na mtoto yetu Kinoti DCI, ikawa ni kama anatafutwa, lakini rais tunamshukuru kwa maana imefika wakati akaona hii maneno vile inaenda si mzuri. Naibu akatangaza wazi kwa majishi hapa Tharaka Nithi, akasema hakuna anatafuta Kinoti. Kinoti yako huru, alikuwa anafanyia serikali kazi.
sasa atafute kazi ingine kufanya. Sisi wa Meru tulisikia mzuri sana. Na Nkuluki Murangiri akinyelia nkatho yina iteyo kinene. Kinoti was loyal to that regime na hao wengine wao loyal to this regime. Kwa hivyo ukilaumu mtu kwa vile alikuwa ametenda kazi na alikuwa anatenda kazi kulingana na amri, itakuwa kama tunakosea wengine na hawatakuwa na uhuru wa kufanya kazi. Kwa hivyo tunashukuru sana, maana serikali yetu sasa tunaona imefika hatua ambaye italeta uwiano katika nchi, na Mungu ambariki sana. Tunamuombea, tutasimama na yeye. Nkiripotera Weru TV kumatigania West, Mbita wa Kelvin Kimathi. Hauni boto kurekeria nteto cia Weru thaa imwe, nteto ciingine ona cia kinya thaa 3:30 Mbita kwa Christine NJERU mwananiria wetu mathithio tuko mondini Maureen Kome.